enalapuchi hikini liulini etanichi idmisi aholakiji dargalambo munipuratika ma phugana ba arupugauda ne ahachalapuchi himanga machini madilimane alambro kaso imume chichaga ma gimbega ba all manipur united crops organization amuko president Fairoi Jam Nando Luang ne Federation of Civil Society Organization Fox acting president BM Yai Masa me Manipur Press Club mane aho media mo chichaga maho laga chida ahoga ayo tatika gaba Union Home Ministry la rega AK Misra Union Home Ministry Joint Director Rajesh Kamle Manipur Chief Secretary Prasant Kumar Singh Donem Additional Director General Police Aja Asutosh Kumar Sinha gi waba meeting ma Kukijo Hamar Ebagabane Kukijo Council Chairman Hen Liang Thanglet me member imu atugene ki bachida ahoga Ikisa Mete Organization Alambro Apela Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokumi me lahem Kuki Armeya ano Ahuchi Armemu Camp Atoha Aimuga Drag ta Myanmar mane imu kyakutoajimi ta edone Manipur ma NRC akapahana ashiga maho Kukiju Council donen Tribal MLA hu mela hai Kukiju hamar imu tukhaga atika ma Union Territory waji joto jiga hana ashiga chida laga ela anharo kaswaluba huaga ma lapuga jiga ayo alawaga bane aha echala puchi himanga machini madili mane meeting akagai bache biki chetri laiga asuho anino imuge mebuni kaso lagdone ejanbe hu paure kapigram heroin aimuga drug dine Itanagar Civil Secretariat koko igache Itanagar Police में रोतेगला दाने Itanagar SP रोहित राजवीर सिंह में ला होगा चे में Civil Secretariat Block कांसोमा चे 3rd floor में इगामुदा Secretary मॉलंबो में आंतोमा तातेगने पुलिस लाके पा पुलिस में रोतेगला दा ला होगा एचाहो पोषण मा एनागा कोकोमने प्रोग्राम अखगा ममा अथोगोचा यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी मैम अना अरुणाचल प्रदेश मा इगने एचला पुची जिहो सोमाची निलिबा इगा गौदा ला होगा कातिनी गबने अरुणाचल प्रदेश मा मेलो इजिमा हो यूनियन मिनिस्टर में क्रादा दिने लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट मा खिगने पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम ब्रह्म स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर तामाको कोऑपरेटिव दोने सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG खगममा अथु ओइबोदा ला होगा याकुदोने किसा ngathoi molombo gebane aya स्कीम दो चिपो चिचगाव चा अरुणाचल प्रदेश मा मेलो ई महो यूनियन मिनिस्टर में स्कीम ममने आरोगा इमोलम्बो गोबु चिचा ओइबोदा ला होगा Any George Methu me Chinea Bihola Harolina ba Finance Commission mache member anambo me mangani ga bane Arunachal Pradesh ma melo ega munen buni Itanagar mane Chief Minister Deputy Chief Minister Chief Secretary done Arunachal Pradesh government mache kisa azapu ya nambo go chichaga muda ahoga center में आया स्कीम ममा center में एम एठवाना आशिगादा ने मेथु में ला होगा ने आया तातिकाची स्टेट आनंबर में स्पेशल स्टेटस कोकोमा अखालाना गने आमनु तो हना आशि ओगादा लाकगाची बुनी तोंग आतिगोचे गैलवा संज्ञान ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम मने बुनिलिनाबा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल मीट अखापगंबा तवांग MLA नाम के शेरिंग में आयपहा बदा होगा तवांग DDSC में अखनेगा आ मीट मा तवांग डिस्ट्रिक्ट मा खाजिगा कापरो कासो गवर्नमेंट स्कूल माचे एजारिगे आजथुया दोने आरंबो आतिया मालो आजथुया इमु इबेगा मुदा ahoga Arunachal Pradesh Agriculture Minister Gabriel D. Wangsu में बुनी निगा आया तातिका गबने पाकुपाची पो मीटिंग अखगा मा गिबा महो Arunachal Pradesh में हाउ को दोने आशिशाना परमना आजुचिपो काजी प्लान आजितेगा जिको बे लाके बदा ahoga
pakupara ke bane task force mache member achumane wangsune chicha bane hathumondo chijigami akhane ga bane aya tatikama the on de aji jahaji na ashi orbada ahoga buni east coming district se party kone bihu lenaba let raso yangda memorial football tournament akhapagamba namsai mla done rdwd sports on youth affairs minister larega jojignu namsume aypaha bada ahoga atikachi ayu olambo ke ba mugane aya government scheme da prane joniji na ne namsume laoi bada ahoga etanisi idmismi aho alimao dobane enathya ke ba jipajiga ba